Akiama bekundi kia New Dawn kira kikuwata mbaru wathani bwa gavana Meru Mutuma Ntwethinge nikiyite na kwariria ritingwi ba county bakiari no chamba bonene. Akiama bandi bethirite bakiuria gavana Meru Mutuma Ntwethinge kuyukiria talere rito mabisa barabandi kidene ya county ndi bate kuwata mbaru utongeria bwawe bwita ritingwi ba county baraba kite kuona maweya bathirikari ndi bate bati kwithira bakinya bari thirikari ne ya gavana Mutuma Ntwethinge mutugikare aina ronoro. Baba nigikundi kia Meru New Dawn baraba kugana chore bathirikari ya Meru na muthenjwa narua ni bethirite bakiona ne batengare ni bamwe baritingwe bathirikari u bakiuga bari na ndo achekindene na kinya bakiuga bate gushumiria gutetera thirikari undire ethire kimenerua bakiuga bate kona gitumi gia tongeria bo bethira barekire thirikari na ndi bakiranga bana Mutuma Ntwethinge nethira kithambia nyumba yawe bakiuga bamwe bao barirara na gwitania na atongeria regani na thirikari akwithirwo batearia manto ya mea ya thirikari batetura bandifendi thirikari endera kwina thina batetura bachokeria thirikari endera ya attacked. What is the essence ya bakwithwo be thirikari ne ende kuri antu bauchetha na thirikari ije ukeja kuthura mutongeria tiumara ariria ministry we na ugabirio thithitie na mutongeria tumba ku defend biria akaretie na nguge kuni akareti ni wo muretere on board kenda bumba guitarira nawe nguge oni nte kuona haja withiro uri na antu bau ofisi kwina antu be thirikari na baba ingi baraba weta team opposition governor your excellency laitha thoya nyumba eku ringi chokera arutingwe ba nyumba eku so tuka concentrate so much kiri antu baraba kwalia kuma ome batena thina ri ndene imbieu bakwona ri ndene gwe gutuma bambiria kwalia antu baba bari ndene bokaraje kabo sabotanji thirikari antu baba bari ndene batekwigwa je kabari comfortable na thirikari ubere so much entitled anga inda resignere anga anta resigni anga ndena kwa point na aru deputy governor uju anga ndena kwa point ambi kurukini bore tienga bana Ntwethinge ukaja gutwika rishavo ya tongeria bau igatethia abati kwithira mithithie kinya thaiji kwatuika kuri antu kuona bategwitania na thirikari kana manifesto eku kana mitaratara thirikari eku Ogo you are the CEO karanthi uthie reshuffle asari asthai antu bara bendene na bateta yari gwita ngugi na thirikari rero ibebere kaora migambo ije nithirite kigwatwa mbaru ni muthunji wa siasa Oscar Mutugi akiuga gavana Ntwethinge ati bati kumagua kana kwineno ni gituma kia pinzani bawe indi nethira gitegera gituma kire kuma ndene ya thirikari yawe kiria bati kuthirwa maybe akipe attention muno gikio the internal environment antu bara kuritaniria na bongogi bara babutigiritie around we akeza kwithirwa na ku manage kwithirwa agituliza gituma kiria around we then external environment itithirwa kimu affect muno report Ndeto cia Weru riakwa ni Mutugi kare.